Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lon Mukhtar Abdullah atau Adun Jelas. Lon pegah Bak Daud, Bak Tungku Haji, Bet Empah Nali memang kami masa. Lon Kalam Piu. Lon Hana Putayang Mandaud, kan halan ku juga. Memang Ron selaku staf ahli saling hargailah. Mubuh yum gok bacut. Ya, ban. Baik mentang-mentang Ron laku staf ahli, Ron sekjen dari partai Sira, beda politik berusaha hana lu dukung Ron. Ya, ban baik kenan iwarah politik. Lun mantan gam juru bicara KPA wilayah Langkat. Lun kalumpiuh dari staf Haji Umar, kalumpiuh dari tim Haji Umar. Ya, ban. Yo lu pegah video langsung. Mbak Ron Tungku Haji dan Mbak Ron Daud selaku staf ahli sekjen partai Sira. Kalung pegah lung kalung piu. Ya, ban. Kan halung ku jeut. Kan halung ku jeut. Bet lembikirkan tayang pajan di piu, kan halung ku jeut. Lung pegat video resmi. Bet-bet 4 kamu pulang. Ya, ban. Najilah, ya bet tengok tayang pakon. Hoka adun, kejeut kamenan. Ya, ganyo. Lebih kurang lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.